Om Swastiastu. Suksema atau galasannya kapai cerita yang Sani Wangyang Tijang, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Bapak Ibu Guru Sani Bakti Tijang, Taler Timpat-Timpat Mekejang, Sani Tresna Asih Tijang. Kedurung Tijang Latur Matur, Miri Giraga Sarang Sami, Nunas Paswecan Ide Sangyang Jiwase, Anto Asung Kertewaran Nugraha Ide, Giraga Sarang Sami mengkumpul ring rahina Sani Becik. Ikut Giraga Ngelasana yang pujaning Sangyang Saraswati, Pinangke Bageraning Permarahan. Gar gitu pisan mana Tijang, santukan nyingakin sejeban keluarga sekolah, samuyup salulung sebiantake, sabun taler para watake presiden ngelarang, pacentokan penjor lan gebogan, panteraning kelas. Sane janten sampun kadasarin manten suci nirmale buat nincapang rasa bakti iraga sarang sapi. Majeng rek ide, Sangyang Widiwasa. Dumada ngacan ngari wekas pamcetokan sekadi puniki, presiden kawan daring malih nang dane acara sekadi puniki. Prasida kelaksana yang nyabran nemu rahina Saraswati, kita ngaturang suksema, ngajeng rempar parawantake, sani sampun prasida. Ngantong 11 malih acara punike sani prasida labdet kerayatur memargi rahayu. Dedane sareng sami punike penyebramu wacan yang Tulukung Semarang Pura Kirang Langkung Kampung. Om Santi Santi Santi.